Alam mo, Tiara, ito na ganyan. Tamad alam mo, kung nanay Bibi. Lupa Papa. Lupa Papa. Lupa Papa. Kita kan lupa. Itu musuh. Ulah ditali di sana po itabito ay tiyo na sinulog ni Wari may garap na tiyo na boss na ba pinahinain na boss na ba hanggang may tiyo na vendor ng mga balitang kapag-iwasyon primero tutosar na laut umay tulo laut umay ang nabibon mo so bimbing na kapatid yang menunggu oleh yang kita ini mereka menjadi orang semua. Mereka bulasian saya mesti alamian anda mensokong data tiada sini. Yang mensokong ni pasal mereka ni sini lebih uang. Usaha kita ini na riba kalau mata tertiada na PWN anda teman-teman ni sini lebih uang. Tunala mai lembasa. Nala umay na ibang kuluso misalkan tuturoba and may tiyo matay na singa ni uwa ndo muti on ibe indaba iben and bumbong ni uwa indaba ni indaba yan ni uwa na yato tiyo may na no na wal lo on bumbong ni uwa and may karababata nagtabi hindi o sa tuwe ng tama na may wata marain na nanda soliti o non la parro e non la loloma non la lolosi ide non la sa non da niente per tutto il signore di sanità au tu rumah yang memang kita ini adalah tempat lo dan tambah tio dan na tertawa di tambah lah di buatan
Tio ba tayo enda ni bulan ni buwa marawurangan ng bawurangan na itatala ito ay balik loto marawin ang dapat iparurangan ng bulan ni buwa sana na masbuatan nila biwara tayo tio ang alo dapat binubinata na solito na yalo meran na may soko ni mata tio ay nabalin alo ay nabi buwa ang dapat binubinata na sila malagi burungan yung bongbong ni uwan na damit ito na bosan ni diba hindi na nagtatala o na dewa tiyo ni bosan ni Alowi sana na masuwata ni nabiba alo matatay mo alo may pwede mo bitiyo na alo ano na bosan sa auto na ulan ni datuwa mata na sinalibo ni uwan na hindi ba inaburungan na matabuban ni alo na los ni alo baburungan ina lo leo Jesu Kristo e non è il tambo sa ti wate e na pula di uwa me non ta masuwa ke ni va lo mat ko yera na bosa ni ve da bai wale le al tawdaro ti o na bunda tawdo sara na be ani mo sa mi da be ti o ni si de uwa sa be ti ni beranga ni na lang at TV and na matay ni no sere ng bumbong ni uwa hindi warita ina tau manda nabi enda na Victor tarabi ni a enda na robo da ti o na matay ni nonda sere membawan da sahara da ti o na nonda ilabe ito ng raw ang duwang sere na oti na sere na paboriti ni enda maso ni oti na maso na robo da ti o enda na bosa na oti na robo na bosa ni Banua ng duwang da ti o sere sa nawati sana kay romoti o nabosa ni bubali ay nabosa ni moti rai na langati ruwi and indo na sere sana kay soliti o na ibunaw iten na itatala langati di oti na ibunaw na moti ruwi and na oti ni no na sere ronan raw ka bikin sere oti sana kay ba ido sa nawati na no so ko ni sana kay wada pa ruwi o ado ay na bulbulo na po ni sokon o na yung sa kay tiyo so kung natura ay na marama and may so ni mata tiyo ay na bulad ni o are kay na tiyo malalea na bibitar tarabin di ay so na ba dori tiyo ay sino ni o sa mo o surati enda na bulad ni o ay raw ni tuba ay mata men na ata na ang duwa ng raw ang duwa ni sir may temo ina na sokon Oh
Los
sulim na emyaw rawan ni damay tio wama watahuliin enarua sektor lasing ang tio uliin nabuni banua usaratu din tio oleh babul entau under na tadin dan tio ngong tio nabuni karagi usama itu nudabot tio nunggu bina wala besar ini di orang yang sini itu damai rumah watati orang tahu damai kerana usana mulai menabubah udah watati men waktu nulo erri oso titi wemiau nawe itu todo sana ini makan ni usarudin di udah tahu inda sa wewean nabu ikristo yang mataba mauta vitamini indale ito wale ti inerona ito na wale ni tamay solo dato ti na luto ni kabitu ya wote dato na tariku o dato na malumiro ito nito wale luto kena ni bo ngaran jole tutu nito matoba todo sa ite ino ya untuk usaha itu ini dulu lebih ruang, dengan betapa awal dulu itu dua kata, ini lama ni ruang, dulu kata sama leoti, kata Jerry mati meso, itu untuk itu ani boleh aktif oleh usaha, ayah ya, lebih itu ya, sa dua indra naik tala, nilotu nikah itu. Ito awasian adibuli ndio mamisara ada membawa ya we makanya dobati rabatan ini betul ino kare nito sa ite nati nanito wale sala tinalo ye enduna ay tatara jo nito wale resano re usoti wa bindi wo manindo to na ulo mutul suwa rumai nito lek waktu ada menito leka, menito wong, ereten leluso. Ina uli bukan lelusawa ini nanti meutau losa. Wan orang beli, masih tahun berapa tario ini, tario lambasa, dan sama masih mazuat. Ilati itu urut ini dulu butuh ane osar mai lumani bonu osar apira, mai etiara ilo masa. Rambali runa bono miolo ni tumai o aiti no patulo so tito na levo ni to o ngai to mai to sa o ma vitara ya na o ma mai rawe rawang na anu dia mai ni kara rawe na ko do ma le sa ba bin bin abu ale sa na ni no to o ni so mo ni to no to o na ti o na lebih kerana itu anda umum, anda tambah apa? Sena was-was, dah umroh. Santo apa besar yang lebih tua. Kira boleh guna sama kan ni wali bunga tu setara malu atau berjaya. Tumroh wali, untuk apa besar? Yang lebih tua, anda umum, anda cuma usaha rumah, buat di detai ini. Sayang hati orang non bertua tapi boleh. Sarara menelonda, sandondo inalinganda, dasa ilana wa anda, dasa ilara orang anda. Ibu anda orang abis solo, menelon di netio, nabuan ni, namun ala, mone, rai main, wa anda tu lewili, mindra roda tio notolek di bawah, sada utorong anda bawah. Tu sa tion leo ni wasi ruang, mungkin lebih turun kembali juga betul mana berjalan nyawa. Dini ni yang kami ketuni berilai, anda ada mai na ikristo ni dalawa na nona lutu, da mata baru ambo tapi tadi, ada tu nona dui, negara ni mati o lumabat, na mereka rapi wasu anda. Usaha detinya na wasu, sada betul na bina, bro nakalai alu le ruang betadi ni lutu ita oku. Nawale munando bata tiro, nawale munalo mabata,
Roni Bautue, Rei ni Kero Wata, Montao, Sami itu Ndono Nasia, Wanama Tatio in, Renu in the Watatio Blow. Ada alun teman dan alun lebar, alun utama. Besar, baca mereka pun mata seri rawan itu mengalami dua seri menjadi seri lagi. Dua nasi
Thessalonica, vera saranga era lutu me batagi kenda na sanda me kuwa. Vera lutu ba Kristo. Entu na bossa ni viva nui. Bossa ni vembolei. Mai me bale tira tiro mai Thessalonica. E kau mai veke de toni kuwa. Na veve kani na sama isotango. Kana bossa. Ni sa seni lesi kenda na kalau mendarusa. Mendarawat na bula. E na hukri non da turanga con Gesù Kristo. Kua ka mate le bukunda, menda bula batakai, senda andra, senda mode. O koe ngo, mandunga ia na beba kat katai laki, wakai kendo, me waka dosa kita gatiko. Amen? Dosa. Tati uso muna turang ito tala, uso muna daw di bingkarari, yan na hukuli lotu, bakaristo, gusto mo na turang balik, pero maramang balik. O wag mo ito na boss. Boss ni Lut. Yung balita na mo ay sama yung dawat. Kau wakilan ng buwag tunggo, siya ni mama na yung wama ni Balilut tunggo. Isusuti nga. Bal-bal ikaw uwi kain ko. O ba't tawag talangan ito na po sa iluto? May balik ko na tuwakan na ng mga ko. Sinikaraw-raw kinabiyaw. May wabok tayo mo tawag na boss. Noon ang bululo ito na mga ko. Di na ningonin. O wak kaya itong mandang nunggu bos ke ngoni to mat wayang ye mbulo bina ka wayalo do mu matua to na leni bubale na kau ti wai wai lut mele be mai wai wa tigir na ngoni sino ira keta na soli na bas lebe bina nga to be maruta ikaw ano rono biturini ko. Era rekta ka ngoni. Era berang kota. Era binden rebaki. Era bela semat. Ya sama ya. Sama ya lento ngoni. Sul ibu bale. Dongo motor tagen lut. Na sulu. Sindo ko melera. Untuk waktu ini na bos ni kalau, wanti na dinatagi. Biko yang kasih, biko yang ginatigo. Akin na biko na ngoni sa mga dapat. Ya sulit coba, kau tetap terhadap coba. Coba bina-bina akin na bibikan. Mampu senang ngoni, ini sungguh-sungguh lu tu bilang mas. Merang oleh mah. Kono be kambu no kono turang. Saran yung tuno pangandin gila tak. Ano na talita. Oleh main. Negara mana yung utilitas. Ano na bito ko ni tati. Ano sa kalib na mo ni ko. Okla. Ibu kena ngone, mata kali mata kali kuai. Rambulo binak, tuba ke binak atun yang ngonrang. Romo binak na nonro bosa. Sing talita, kai talita kati una ngone ko. Minda ulah boy lut, ena bising tanggu mele lut. Kaya kami ako sa buka binak, enta na romo na nono lang sere. Romo na nono buka binak ta, kapalo lut ta na kalu. Wanti ni tinatag. Ano susungi. Tumili lat. Nangunin ko. Enalut. Yan sama yali. Sama sita na sung luto lamas. Sama yali hintua. Era ba maranggeta. Era corona. Karena itang ni nanto nangunin lewa yang may muli. Ya, may kasak kadina kalau alam mo masang dahil ito na.
na ate ni ngone ti ungo na osea kale Selita lore wanga na yango e semata ba bido na manu ole liu ngai me kunikina na buwale ba Rawi bekani iti ko na yango rorwa Selita lore wanga isinyala lailai seala lolobela ada level ada kilai weekend na kilirau kila na ada rumbo ana una nda toso mai kina bo leu nda mi lolo sta gine resin ya mai bo leu na be kani endre mbere mi toso yaki dia na puku nya bango o wakila ina musitira non sama tekali namone ko Wala na bos ni lotu o may waw kina mutukuna ang bitaka wana ngoni ko satu nelingan ni kalau na mula sampai mai itu somu mun turang ni tala cuma turang ni bonua marami ni bonua kami ni bebe kani may tau da bolelek ano na bulu Marama mo Selita lore wanga sin balawu sa bahasa kaya. Mengusahakan bersih
kena lemah balik mula sa pagsiya ng matandaan Bisaya Taruman ang matagasilan ito kailan siya ni Kararaw Batikan makasawat ito at kita limikid na may talaga na tungkal ng mga ginagawa. Ang kuha, kasal yung tal namay. Basta naman talaga yung mga kuwan-kuwan ko. Yan bang pansang ginagawa na nabingka. Yan ako durumatip ko na buwan. Hindi rin sa luto sa mga matatag. Isang sutil kararaw. Thank you, sir. Pag-ibig natin na susulot. Betul na susulot may labasa. Doon kung termen bulan. Nabali ko na ito may balik ko. Orang kan itu yang zaman dari dunia kita bagi. Nabali na may dito ko. Nabali na lang sir. Satu bulan tengah bel ni betul dulu sir. Ya guys, saya kira rumah. Betul dulu. Ya balik-balik. Ini video itu na lesson. Orang dikira betul dah. Sebelum kita bilang bahasa untuk relasi, untuk bilang akan kita terbincang. Santo dah. Nawan. Na lesson ni, nanti tuku yang sila lang ko. Lagi na utang na pagkato ko lagi na ron. Na yang tali ang loman ni wangang gen. Na yang tali ang loman ni wangang gen. Antara kurang mo ini na bakikikil yan ay wala tao. Ka nakilya so na bakawili ka so naka matali so era bola tu ira na kena tamata karang umupi karang sini itu na nona vili ta kina ala tamu dikelu karang disambau so mamba ka bagalili dikya de so taro enda umbasi ka na ngona enda laku duru makina nan dende sian rarap enda kita na so tu vili kita ko sarang tu bendo ya kita tadi tu bendo na itamba na mana libeli ba na itamba nindo na ngoni sampai sudu mo already ni vanu ni binakatiko one more to mabalay sagay wala itiko congratulations and welcome to this wicked world full of pain and misery yaw ni wili ko baka samsara mang bimbi wati tumbe na bukuni ka wili ka wala itiko ikinda makikina na manungo baka samtang sa timo dito mo timo bali sari hindi na ito mo sa sana biblically philosophically and both existentially ni kuwa hindi ko ni tungtu ko balik na in reality at sa mulat ko ano doon ang puro ha kada lako duro mo dito na dab sana kanay sa lugar dito ko natangi nararaw na butumo na mosi kan pambalik no matter how hard we try to comprehend mendekila na isang mitaro sa dapat na po natura na yato kina na bikaw ko kata pabin binaka mulat na dab kan dan dibili ko ito nga indua nga nawasin mo indua nga nakikina we only read a chapter of the book God sees the whole book yang balik kaya kain dua ikilana sa mitaro si kaya kain dua na nakakikili kina matitongo and sa niya daw balitakan ko tambo my ways and my thoughts are higher than yours sa dever na makana dever ni mamalay na makana dever murmura makakina na nubana nanu gona kay to mo to ni tambo karban din na pipikin na nikuha tama-tama kay balbalda si manibata pa na nununong muso manalo matartar ni raraw wala ko rumah kana mo tambo to kuno pula baka nga natitiran da ilong buwa sa kanya balbali we live with the pain but with the assurance nindo na ngona and ayato mabita ta ng dalan mo kay mamalay and so ito daw kinano matartar kaya balbali ni ko na sa matartar ano muna turang ang usa kaya ikatong siya ba
Sakit na ketul, sanang basi ka man ang tortaro, sanang basi ka talo naman na bananan. Kaya makaya rawat sa kumbayan na kalaw, kila ito kumbayan kanyang garan ko eh. Ngayon ko lang na isaw ni kaya baru tabiyaw. Sana tigil mo may titinggan tamata. Kaya makaya siya nga niya tagi mabinang ito na boss ni Klo. Narasan ka niya tanong. Nabika mo, so tawa ito na tamata. This is the reality. And the sultan ito kuha. And the bura-bura mo. Anong ito na lesson na sigla binang ko? Sabihan mo lang lesson. Karon ko kita, wasya ba, tikin na bito, madaman tikin na tikin katulong. Nung may mga tabo, daman tamasu, dan gay mga lesson. Kurang Varo may kimami na miwasaya nararama kinandin ni namuni bosa. Hindi ko kay kimami. Siya na kimami na kukuha, siya na kimami na kukuha. Siya na kimami na sawitar. May baka mamang tagutura na nabi, long taro siya ng basik may. Di kimami sa mimi tura na bikimo niya sila na kukuha. Hindi may patong dito kimami tura na itutukong go. Sa naman kimami dami sa kitibiki. Nawang gel yang kedua dami sa kitibiki tura na. Kina yang tali maro itu turang meron na itu tuang ni bernya na beki di ni mati nawale mo ni sa tibot kiki mami sisu naman ni soro pero amen Dawili ojo na ng delusyon sa kayo dua ng delusyon karon ko ni tanawa siya ba kung ka tibon mo tabu rano wili pat kaya kasi nga rano barro siya ba mo muti ngamay di ka to ko ni tabu karon ko ni ta iya bolo tigo polo Karon kita na masirba. Tikin na bit. Meta ba nilita ko sarangan tikin din kawal. Memili ka. Iya sa wangang gel sa tuki na bekito na yawgo. Mesa taka may buwan ko kukuman ha. Lebu kas mesengay bekito. Sa buko ng ruang-ruwa, kito sa sengan ringiti. Kito sa lama tanga, kito sa sengan yalulilay. Kito sa pagkatagan. Kita sa sengan ni Biblay. Kita sa pambalik sombu. Kita sa sengan ni Balusay. Kita sa dalata en ayagoy. Kita en basic na kita nga. Na mati tisu. May pakrita kita lang akina. Nambulay tisu en ayagoy kita. Pinting kandua. Kita asulit yung kung basic nga kay kita. Nambulay mo. May kita mati na mukhi tisu. Magkakaroon kita lang akina. Nambulay tisu. En ayagoy kita. Sada. Mati rawa. Asa bakakin na sandaw tagataga kito na mati. Iya ng bulan na yung do ini sa tiko kito na alam ng ko ya. May baka nakasabulay aw sa bakamanta. Ako ay kau sa bosakin na kito sa bakamanta na. Ako ay kito sa bosakin. Kaya naman siya. Karaming dosa na may lang siya. Kaya sama. Di makanya tayo sa tos. Kaya naman.
matali and a loma wanga ngel. Precious treasure in an earthen vessel. Yang was dan berbalai. Kaya kau na maguliga, ang naran loma tao tartaka. Sa rin matali and ang nabaka na tato ko pole, so na matagal boss ang kawango. Mendosi makakina na ito na pagkinita mata sa kumpulay. Ni kuwa. Baka to na me vongali su taliti kuma na bika wala pola na bika na kama na kulo en na na bimbuliki na buona tamata. Baka na bola ni baka tigru ka weekenda. And out of the dust of the ground God formed man. And into his nostrils he breathed life. And man became a living soul. Samta, niwilika, bakit tignan mo na tamatay? Wala na kalo, niwilika, doon mo na pala besar, gali wala na so pola. Wong gali so talito ko ikina, si tuko na tipo na bika hindi na so, may balita na yan ako. Doon na singa, yaba kanya, lako nga may kung iso so, doon na singa na lang. Kaya balik, na bosa para tutupat, baka nga takitigil yung pola, tamatali yan, doon na walika. Yung baka nga taka, o ira, muna pa rin mga tamo, ng earthen vessels, and the clay pots, and the whole tamo pavalay. Kakin kau na makikili matito mo, doon ka, meron yaw baka maringgiti vera na wanggang gele yung go. Balik na taba? Balik na naman yung wanggang gele, baka nga taka, yung bikin na ibita na ka, baka maringgiti, namatay ang maroy loma, na yaw tali. Kaya nakaruwa, yung maroy kina nakakan. Kaya nakatolo, maroy tali na kina nawaway, siya na vina, kadaw-daw netiko. Di na nga, nire-ray chipback na kanire-ray, yung balat nila. Yung buling nga may nanggele, siya na soso. Siya na rin ang dami, kiribos-bos na kimbarabin. Iya, yung doon siya makabikyan ka, niyong gorin na ire-ray ni ka, yung baka to kay tuki na nadaba. Man became a living soul. Natamatang ko sa ayaw nadaba. Yan lumul, kan balik. Minta baka sama tak kasara bang nolo, baka dito, buniorita na boss baka takakar. Baka natakitik yung Paul. Paul knew. Paul understood. Kailangan siya ito Paul, di ba? Nayang ang gilong ko, ay nandong yabang at tiko ba kayo. Ano na may pinatamo? Yung isang doon ko na yung doon manua, may dolik ko may kinananggele, may raka kinanatulikuro, ano nga doon di kita kasara bang mga tao? Sabi ito nagkili ba tumay? Gaya na proses nila para doon pa kayo nataka. E na kinabinakat may simra kasara bang mga tao, merani, vakaya dora na di kaya kaumago, na kinin na kime, marura na daw. Na iyang tali so, karado na lumawira na ng bulay, na muna kalimutan, meron dito along. Sara daw kung tumay, hindi na nakalilibre ito baka dorkin. Kaya namatay, karanding taka pang mataw, may kakunibibiro magikin na nabato, siya na di kakukuha, karena baka muna ito, may gano'n ng roa, na di kawa na ngunay ng bulkin na. Kaya nagkaruwa, era pa kaya taka naway. Nakang nakilinaki, balik na meron ibaway daw taka naka, saraw ni kayo daw. Teki mo daka-daka, o kwendang tulipuro na sanggay, bulia baka mataw. E ano na banan namin, kaya na nabaka kinilingan na, may bulia ko, sinadaka na irere-re ka, hindi nakatabi bulia. Total tiko na proses, yung doon ba nga taka. To waktu kay tiko, hardening process. Hardening process ko nangauna sa gendo bayar kita. Ni sambuli binaka nawangang gelo ko sa gendo limbu di baka may babi. Pero tutupat kan kina na bayar rin what? Lama na ina kina do lay babi. The fires are meant to harden the clay. Na yame daw ni kata-katago na kina kibeda. May baku ko tak na wangang gelo. Wala sa mata na wangang gelo ko ni ko sa balat ko. Sunod. Apa itu na yame ni mole so tabu tu nang bule bura-bura ni kuha. Lama na kinena. It was meant not only to harden. May baku ko tak se mesuliki na merani marre na so that it can fulfill its purpose, which is to contain a precious treasure. Balik na. Sa nakita itong nakalo, na wangang gelo ko, doon nakatali, and alin, maraboy ito kayo. Para wanti ba nabita na mga kasawat? Kanitalo nawa, ito ka naman nilo. Doon mamaraw na liluto.
Totalita kana vi maluai ke na na ila. Maku tu na lang sa kemasaran tu na na ila ni na Williams. Veo sa batong di ta bisa. Nawang gel lang ko nimberi ni gel yusta ni kinangel. Sa bandai ta karo tu galo mana na daw. The precious treasure. Pagi. Jesus Christ. So the challenge sa siya ni nonna, the challenge is also na ini po. Nawang nakaba, nawang gel lang ko. Mamaroy. Say, sama-sama ka genanuma. The nature of the clay pot. Ito. Kuya siya ni daw bulang balang balik na dapat. Raw nga nung nayado kina may kaboro, luto nga kaboro. Siya so tama na kau kuya dapat. Kaboro, which means that it is fragile, easily broken. Siya nga ning balang. Iya, iti ko na kinin lagi siya ko maro iti ko na dapat. Doon ay iyang tayo. Kau pula, iya sa wangang gel sa tuki na bekito na iyang mo mewa kasa taka may bili. May wana kaluli. Kau manalero. Kame sema may bekito. Kaya malamali na wangang gel o ni sa dalay talaga ni kuwa. Kaya sa uruking beka na kaya sa tako somati. It may naririn beka. It has been defeated. Diminished by death. Kailan na dapat? It has been magnified. Balik na dapat. Ito na kung tabo. That he holds the key. Kidi. Nabalta pa. Tagla. Kala mo ta. Kaya balubali. Yan ang roman yung hanggang gilang ko. Sa chiko kina na inunyui. Ni ko asada. Sa leway din. Sa leway pa. Baka sa ta. Kaya balubali. Sa nang din na kina na bika. Tuko na ko tabo. Ni tuko na cerpaya. Turanga, thou art the potter and we are the clay. Ay siya, tukong talaga. Daw sama, tukong talaga. Kaya mo ni, nang daw tulikuro. Kaya mami na daw ba tete. Vaya tete na mo sa alay bolotam. Kaya man balik. Niwa ba wili kiti ko na kena. Talan mo ta kiti ko na biwangan galit aliyango. Sa nandondon may batong dita kanikindar. Nandaro nuy ni kuwa. Siya mani ruwan ang baki dito na bulak. Siya Diyos ang hulkaroon ng bagay. Siya Diyos ang hulkaroon ng bagay. Nanamuti ko. That clay pot is fragile. And siya nga namulan din. Siya nga nakinin na kinamulan din. But yet it contains a very special treasure. Kailan na naman ko naman. Bigyan na naman ang gelis. Ang dami ito kinikuha. Mararabi na ka. That precious treasure. Huwag ka naman na magkatali. Kako na ba mermereta ka. Siya kako nung bita makararaw. Balitan niya ito ko na gawin. Yan ito, baka kata itu ko may luray na kukuha. Ito ko banawagan gina mo. Brother, raw niyo sok tapos ito ko kinanabika din rin mo. In the very same process, kung may refine na kikina, kung may suli na kukuha, ibato mo litat na kina, the perseverance ni Kwan Tamata. Lako duro ko na kanya. Lilo na namatartaw sa masig di. Sudah. Ito mamuta. Na kahit ko na may volta mo, yung kanda na siya nga makanduan niya, mawarawa our very infinite minds cannot comprehend the finite minds of God. Siya nga nila niya nga, nagkito mo di ba kasama, kaya nabika, baraw tayo ito nakalaw. Balik di ko, matikiya. Dapat mapupungan. That precious treasure. Sa maroy ito mo, remember? Nakakuninday maraw-rawa. Kako numbito tu mga Italia. So kako nubulita ka mga Italia. O katatiko manom kakakali ko. Kaya na nung tawag mo tuloy. At nakurumboy talaga. Kaya na ibulta mo. Ni mo masik talaga. Ito na talan mo ang ibalo. Ni ibulta mo. Katulo na ka. Hanggang tuko ng tamatan ni Kalo. Sa tuko na Kalo. Buwan na ng tamatan. Lako liwasira. Kung talo kikityon. Kalau bili kental no kan na dobiloy na masih bit tingin ko merda man tingin ko ito na tala ko ni bibol bulut kena kamera bakayara de kiri na tamat ni kalo satu kulo na kalo waiting vekitio ni mera bakar de kiri na ito na kay ko na kalo kau tanan tabui kau tanan Kena-kena kita lebih biru mana dah? Naivina, pictures, berkau kena, maka clay pots lain,
Ilo mamena gay maro isimbiu kina na idina. Gay baka sama ta kina babili kina voltamu. Nito mo na voltamu. Nangono sa rito kina mabor na kito ni kaya ni sene gerari itu na kaya malkiti. Mera bibi bulbul itu bulbago. Baka bonder na kendri rene. Namanya itu bos baka nata kina voltamu. Ni sali daw na tikin na baka bola na voltamu bidiskreta. Baka nuku ni mata saw. Ito na gay itu kuno bir na kalu. Tukun bi kito ni mo na kamakag. Do bata kana ngona. Ubuza kina na daw. Nandabuy. Ni wote na ubuza nandabuy dapat akaba. Morokka na wagangge ng gore naging masih kakaramas yan na daw. Nagi nagabagabira na malgay. Manali tulong ng raw fighting against the bigger opponent kana in numbers. Ito ko nalay tulong ng raw ko. Raw lakir na. Amal kay ko tulong na volta di bakana daw. Bakana bonde kana lele ka bakana muko ni mata sa nir sa red. Baka sa mata. Nabi kasar ngayon baby kanda na lupa ni siya na kinala. Meron ni diskreta ka buwan na tamata. Siya manibanda ba how weak and fragile we are. There is a more potent power, equal loma, so that he may be glorified alone. Kaya balik, niya ka nabi kambo, borroke kina na wangang gele, o de melangiti. Langiti nga nakalun, nakakulim na ka, dapat tarong, malitan terlital mo dali. Tarawada bi matagalin dali na tarawada. Balit maka ilang ko ayaw do ka ti ko magmalwa. Taranan mo mo tabo wili ka na mo tabo mata mo dito ko turanga aw sa din ko matiko. Nawanggang gelen boy na do baka habala ti baka lewa mo nga ngono balit na tabo. It is fragile. Easily broken, easily fragmented. Ana siya ni tunday makke. Witali nga ko tabo lito inindra alok tunday buturo. Maka ay haba. Sakin balbal, kendo na kamu maroy. Ni ulti na sobo nunggo, pero kan lumani. Nanumuti ko ni talon silog na ko. You are the earthen vessel that contains the precious stuff. Na yang tali treasure, which is Christ Jesus in you. Kaya balbal, kako na wakawalita kan yung may dami kayo, may rongo, kasi yung may minuma. Makanya tuloy kita lang ng biya kita sa rosa. Mole suike mo vakilati ko nindo na singa. Kasi sa maka don singa rosa gini. Kasi sa maka don na singa rosa gini. Sa maka na itu bakili barra o itu kena nungula si waya. Rosa dito. Akila hoy ko. Ando wilika. E vida na kadile levo. Sena ser masu kila. O ira era sa kata tu na wangang gelo mo. Mertau kena tu na beka tali pada tu. Na kosto. Endo ako. May bilang diyan. Okay, kaya kililim sa. Endo ito bola. My redeemer lives. Pagyan chok yan. Nawasi timpili. Talo mo ta kanay mo tambo ito kuno pa. For I know that my redeemer lives. Yan na sir masu ni babin menaka nono ito na wakan rea ya daw esa kilawasi ito na daw ni vingo tu katau ke na kamarre kau kata tu menona di na ni saya ito na daw nandrenre tini sana na melikau tadi na vekan mo sito na tamat ni kulombo he was still faithful vingo mababin na katuchote katata kung matutu kinochote aro ni batong dita kasi gilis mo romay dormir. Sabay mo to. Balta ni siya muluto sa miningong that God is His redeemer. Hindi talaga ito wala. Na ako kung ginawa sa ito, wala na nasira maso na walang gel yung go. Rina ko yan sa narabusin sa Syria. Sa siya nga nag-isya na po nulo. Tali nyo na mawili ka. Nilitama naman na bolo-bolo na wasa ibig. Ito, hindi ka sumanting-ting gabitin ka langsung. Kau ko yet I will still praise Him. Makasama ta. Amidst the chaos, amidst the challenges of life, so tama na naman ko. Sa tiko buwan, nunui, narani bakilati ko turanga, nawangan gelo mo. Sa tiko kinanay nunui, sabi ito ikim. Sa kinbalbal, nawangan gelo talaga sa handaw tiko go.
Okay lah, ni sandama matakai tu ko ninui. Ninta ko na kene telo. Derira yung mati ang kasanta na death has diminished. No, Christ's power has been magnified. Dari ni bisiko, okay. Doon talaga mo, karutin mo din wasi ba, John. Go kinakililim siya. Sabi lang kita tao, nanon tanong mo, nagtugtog. Kaya siguro namin po. Go, na masu, sir masu, ni, na babin nakita ka na kalung. Naturan mo go, sa nawang kang go. Ramatan ka niyo tukun ni Multan, ng balita, nanon na sir masu, naturan mo. Yan ang wasiba, ang kulikin. Karutin mo din ang wasiba, tikin na ono, langsung. Niyo sa bakarang tu, may liberati, kasa wala ka na singin dong token. Raw. Au sa bala wati ay bala binaka, au sa ditiwa wati na dere, au sa taon na tuwa na pambauta, mori sa marro no, na isang pagaturan, bala na donu. O kaya na suli may maturangan, o kaya na turangan nila wano donu, na singa kaya, iya na sega biyaw donu na, pwede. Behira kini talaga, era sa binakata non na rey may. Ano lang ko na mulmul ko na rey na? Na imbini wan ingeli sa ndabo tu. Siya ba? Ano lang yung tarong ay bibiro ko, sa bibiro ko. Sabi ng goma tu na imbini ko. Era sa kilatu nanggeli sa luskin nanggeli. Iya sa ndabo matipikil na. Kina imbini, the battle cry resonates. Behira na wan ingeli. Even vessels that have position themselves, karasan dusumaka, sa vatong hindi tagira, may Jesu Karisto tundo. No matter what. Natapaya, yasan, sa hindi ito nga, nanongra nui tigil, Jesu Karisto. Nagkaroon nito tigil. No, dahil sigil lang ang buha. Yan ang buong taman, matanda sa mga ikaw. Yan ang wasir ba? Tigil natin kalima, tigil natin kawan. Gona no ser masu, kabonga tek talike, ser masu tali, veira era kata tu, na yang tali, marro itu na lo majuang ka gena mo. Pero naman, tali na kaya ro ni mo balik. Wasi ba tingin tili ba mo? Ni kitong sa tukuna ongo e kimdo be kana was ni turan. Ni dala sen ni liu be gira sa mo di tuku kenda, and sa multi ko na daw na no lapta ben turan. Nina lapo sombo may loma lagi ko kwanda turang ay nagkaila kay nang daw na ang ilos turang kay nang daboy ni kalo ay nangay tu dake tau manda ko ira na mati era sa tu man kini tap sa diki era na wagan gela ko era sa marong ta kambal tanang saya la ta tu nay bolta mo sino ni luso pa rumay ay nagbisaw ta kita lagi na na matong ko met kaku tali ni matera. Kan baru balik. If this earthen vessel ni kuwa is matitiko fragile, leka na mula. So tama tu kena bi kandre. Sati ko na yun that there is hope beyond the grave. There is hope beyond death. Ni tiko kena bata undi tiki ko Yesu Kristo. E nararaman ni nana bosa. Kabango. Laku sa kumay lamalay. Kau na turang kaila dom na nilo si turang kel domin kalu. Tuda kita umanda, wira na mati, era sa tu bata si Kristo. Where is it? Ibe naman mo ay natuki na nawan ng gele sa dami juga na kaya na siya singlang dami ko. Dere na so dami tuki ang marutu. So ay matitinga. So sa sandangan ni ber kawai. Nano mo tiko, no habang gelo gori. Ndo ni singa na daw. Kani ko ako ni soso. Saya terbi ko na kinulo na wasito ko suka tali kita. Sosok. Waktu itu tiga menanda sebelum dan kuah, sana kalian mana bakti kan? Ini dulu. Kan korni nak kaya kena. Gonan lagi lemu. Wasitin kelima. 5 sampai kelima. Koi kong matu. Saya bena nung batingan. Koi kong bulung-bulu. Saya bena nung mutua. Sa kenang batingan ni mati lay bal-bal na. Kasa kena kukuha ni bala-bala na. Bukan naman.
Bapa la sili na kani ko dito sa sukeke. Ay tungkol daw yung sige na sili na kani ko. Sa siya nilingay ni sili. Sa siya talaga nilingay non ang tao. Ini and non the patake. Nanu mo pinakati ko. This earthen vessel. Siya no da ko tuke na mesi pura-pura. That does not distinguish on the social hierarchy. Siya tuke yung nilingay siya level mo lang siya. Niyata mo mat, niyata ba? Siya niyata kita lebih bantu kita kita tutupat kita. Kurangan, marama, tahuan, drum ko siya ba? Doon siya ngadana dili. Yan ang bulo. Ang bilis ko na program. Wala ito kina na kor, dapat tumikin ang nalaw. Medyo niya wala nga silim na ko. Awalay tani wala ito ko. Hindi dapat tumana sa mara. O mga samtang bisa. Nang nalaw ng rango, saan may daw sa ito yung bulo. This earthen vessel, saan may daw tumikin, karena warna itu benar. Singa tali, yang ramu kita, andong di kau asal dikiri di supak rumah, jadi ni nama kita subat kiri, orang teman harus beli bulu tal, materi mau kerja suatu kita, kisah roka biar, dah kita di menolip, dah buka kakak, asal mana kamu saya di menolip, asal tu kali tobat tu nggak buat, asal tu mai so. Sampai itu mulut makanya naik itu mira. Aku sabar pun itu senang. Kalau itu sabar pun mungkin coba tu. Ini kuat. Nabi kamu kalau kamu salah tu dulu mesti kita bulan kerja. Ya nara mana kini tahu bikin dah. Memang lalu itu bikin. Memang kan itu makin uang kenggel. Laku dulu mesti bikin rende. The fires that are meant to refine the clay pots and the earthen vessels. Kau tak talaga. So that it may be able to withstand the pressures and the challenges of this life. Bako po, balik na nawan kang gelo boy, doon sina. Natapos talaga kami kung saan ko, ngele, kinangele, soso, ibu ko kina. Oto tinisera mo na tinikina. Meron na may surat ito ko na ito kinabaloto, na tautala, busaratu, na nagamit tiniti ko. Yan doon na masubikyan na, meron na nagalibata-bata. Kelana share sa mulai tunga, nandong muni drone pepa, may loma lang ibo, karami nandun ba tikere, karami doon ikan na bulan yung share aray, share matulog na bito, doon may matulog ng nagkilatin.
berarti di suara visu sudah apa kosong. Yo bangkong tuh yang menurut visu sudah turun mana gua saya tuh gua mana. Yang kamu lakukan itu. Kira kedua 6 bulan itu ada turang di bangkong. Nah kaya dengan nomor bukan ya. Kemudian sih kayak kelise mana tamat bangkong. Itu kan itu pun itu tamat bangkong terus mau varitak 6 bulan dicop tanah mau sedikit kalau itu anak tala ini kalau saya minta tala saya profit itu orang yang tuntut bunga tahu tak tuntut berapa kalau saya ditorong dia tak pakai yang semua itu nak lebih ke tangan tu nak lebih nanya gay mati tu nona yang tahu ya itu orang macam musuh ni kalau orang orang di sini lebih dua kaki nak kasih macam oh lumai wale nasubukan kita tinang oh lumai wale besar sudah sa sulia ko choba sa ko tayo ko choba ba vela na tekna kale ni tutunggo ni kala usin ko asa tekin duru ko lut kabar ko o luwe ba ni sa sulia kemudian sa kanila kan kemudian berarti nung may mga nung bitip na kasi mo din tayo rawa din tip saya may malang ni Jesus sa sa naman ko ya may kaya ko biyo ng bulan ni chope turang ganggan mo takano ko sinimo ta ko may mawili ka tunan mo ni chope orang tu nabi tu wali ke buat kota. Nanonoy ke wali ke wali sudah. Ini saya ngomong tadi dah mulai tamat kalau nanti nak tali memang dah waktu. Yang lain kita nak usah bilang lebih kau mana. Esok orang-orang yang kamu sembilan yang lebih. Yo buang ini lah sebutan tiga lebih orang yang nomor pun. Orang-orang di pos kalau orang tu mesti lebih tinggi. Membuat tali kalau kita bisa ni tutup ni bukan itu kita nomor. Untuk sahabat orang tim nomor itu, buat apa? Mungkin kata negara tempat tadi kalau,esen tu ni minta punya marah tu baru nak jatuh. Karena kaso tentang rumah tu, karena kaso ni tahu-tahu kawasan tu ni mereka urut semua mau ni berkau karena kebalan. Sabar urut semua ni berkau tu bikin malaria, tu bikin mati tapi tahu. Karena kaso bukan kebalan. Kebakau selamat ya selamat lah. Kebakau selamat bulan. Yang nak langgar boleh kerap. Kelembaban, kita nama kita tengah, mereka dah terlalu kalau kita stop dengan rendre, mereka sudah kebenaran. Jisu, stop dengan rendre, mereka besar lagi. Boleh ada jisu, boleh manusia, stop dengan rendre, yang besar. Ini akhirnya kita marah berbagai, mereka tahu mana, orang bulan bisa masuk. Kemudian ini mami kalau, dah bukan lagi, bos ini berbagai titak, berbagai titak kita begini di sini berbagai. Kita mami kambulingan, kita mami nak tahu kosong. Unimpuli ke mami ngana ni magkolo. Sebe ni tuan ka ke mami lawa. Ye ke mami marau ke mami hode mo sebe le budin dai. Uni bati ta ke mami no mo ni bosa ke mami sarong hode tik ko sebe le budin dai. Me ke mami bati ta ke mami tik ngai ni ke moni. Ke mami barra mi tik ngai ke moni. Bale ta ni magkolo. Ke moni ngau buli ke mami. Ke moni ngana kolo tik ngai ke moni. Me ka ke nga. Bale ta ni magkolo. Bosa wala ta no ni bosa ke mami sarong hode. Wala ta no no merturang gangga tinggal, profitan gangga tinggal, ikan tukul di mana don pemata, nalar mau menikah bagaimana, rani roti kita, pulau malang ibu, nani matro, bapak benar kata kita dengan kalau, non rampulang kebe, oi rara non menikmati, aku tu main di sini benar kata dai, kau tu tiga main na, nesoli, merasukan non menikmati, mungkin non menikmati baru kata kita dengan kalau, misalnya ni mereka non rampulang lebih, di sini ngau orang, yang kemami marau, kemami buat yang, itu sulia dan buat yang, non menikmati kebe kemana. Zaman ini segala bentai. Ram suka na reke na maro na pagin. Ni isa pasal berau segala bentai. Wanti tengtungan non rom pun bobo tiga mani. Berau tamata ganga, kesudian ganga. Bikin tutak na orang mani. Segala nakala turun. Merau perobitan ganga tungan bikin tutak na orang mani sama-sama. Bos wala mata na rom pula. Bos wala mata na rom mata bubale. Soli na mani bubale. Kuna kalau mata tipu. Serang itu na beso ke na kau punya jisu. Wang orang itu bila kau ni tamu coba nak keluar lagi, tak nak cuma belum mahu. Nama ni bukan orang pun lebih kan. Yang pertama itu mai, merasukan itu nama ni bukan dia, kerana nama ni berfaham mata dia mesti lebih baik. Cuma masuk itu marah itu apa benar? Yang nama Yesus ni memang turun benar, nanti mahu bukan. Bahagian ni kalau sah mesti dia kakek dengar, yang kilai rawan berburu. Marah yang lawan dalam rumah, nonton bulan nonton balik. Ikut mata kau yang kau bosan. Amin.
nakokoya bula tawa mundu maikea kici suturanga naloloma nikalo uasivita kevenga nondambula natamata evolia nonandra naloloma nikalo uasivita kevenga sarautia winaka nanonaloloma uasivinaloloma ninongu turanga etara nanonrambula natama takedenga loloma ongo eiso liso liwalenga sureti kongo kochi suturanga naloloma nikalo uasivita kedenga nondamula natamata evolia nonandra naloloma nikalo uasivita kedenga sarautia winaka nanonaloloma naloloma nikalo uasivita kedenga nondambula natamata evolia nonandra naloloma nikalo uasivita kedenga sarautia winaka nanonaloloma sarautia winaka Come and make my heart your home. Come and be